Saninga liaso walu safaita ele sewa talela vae pasi umutua uave loloto setasi no foita ilema asiasi Aluia o lepele wae fasili setasi Esa afila ngona le alofa etutupu peioni va venga Pefaingo fielo na va o upuina Paingata lona la ina Eva ilangona Aoleta talo efama losina Ia oe malo atale amate momoe tata faonga lengalo ema natua ai oe esa afila ngona le alofa etutupu peioni va venga Pefaingo fielo na va o upuina Paingata lona o la ina Eva ilangona Aoleta talo efama losina Tafia pale le alanga le tatai Nio le anga hai fama malumai Fai malu o faiva O teta se ai tu lilia Te tongia I paso I tua oi Nileanga o te tau a beina Esa fila ono le anofa E tutupu peioni va venga E faingo fielo na fa upuina Paingata lona o la ina Eva ilangona
o toi whataro whatu le tātua te rore nei fo i haoli o le aso ngafua. Te banatu o le ua seu mai fo i whanua le tātua tofi Sāmoa nei. Se tautua whaawau ar si ufonga le laumua. Mai lona ofisa au tū sa tautua ina le tātua o whingaruenga. Usai a tasi mtu fue mara whingaruenga i le lai tū o le tātua ngaruenga i New Zealand. Whamalo whaftai tasi mtu fue le tautua ina fo le tātua zinu an maise le mamalu o le tātua ofisa. Ia mele whionga le ripule. O lea ua maita watu i nei Sāmoa. Ua maa nei fo i le tau o le nei aso. E whaftai ai le atua e le muta lava le anganga fi whaftai le tua. I le lana pule whaasoa so i le soifua ma le ola. E meise le si o manga o le tātua tinu. Tōlua whaa sa whaata amido le vasa Pasifika. I lava i aso o mawai atu le lua vai aso wai. Ai ele ia whea lava na o matangi mārolosi fo i tō whaatau tau. Ele i o atu se tūlanga o ta awiringa o whaa. Na fiai do tātua tunu au sa vidi a fo i lele na oso whaafua se ia ma motusi nei tāpoleni mo pepa i ila. O pola sisi vaenga wha penapi si mai wha amalama tu lou. O nei vaenga na ai maua lava la suavai. Uila fo i tūlanga o nisi o whaafitauri o nanga fo i lele mo mia mo tātou i aso umar soifuanga pe o le ele tise. Steimi tātou talanoi. E tātou te whaaftai ai le tua. Na o leo mai o matangi poni a wha, mi milo e se atu ma tātou. E whaaso poloa e le tua le whainga malanga al tātou tunu. E le manuia ma le tofi le mui mea o malava. O rono winga, te awa ia ma le tautua si whonga lau mua mai Sāmoa. O ata wa ia, si o le teita inga le tua i lungo le atunu. Le atunu Kerisiano. E tālo sia i tālo sanga le ao a tō maripo. O lava la me whaafita auli ma me te tupul sa walinga Sāmoa. O leo te mauti noa e le ala e le telo le reite mi umi o loo tai pele atua i lungo si o tātua tanu. Ma nai o tātua ainga. Tainane fo i se soi fuama se ola. O le tangata lava ia. E peife o au ia. Hala mai le tai au toi whalo atu la aru minoi le vai fo i vai anu le tātua ainga. Ia whalo atu lima i o lafu o wale me ngatai. Ia mānawa atu sa o fo le mānawa. Ua le ai se mai le nei aso. Whapele sol. Ia wano wha mai fo i le tuol tangatang sara le fo utoi o lai. Ia via le li. Ia whamalo te manatu o leo fo i atu nisi e toe whaawau ngā ruenga ni aso e no mai a fo i se whaamalo stino. Ia i le au uli vai ainga le au uli whaamalo la whaaftaile ono sai. Ia i tiute, ma tau ia na ale tātou ala musika ma whaamalo ma tapua ia tu o tō whaiva. Ia alo whaiva lava o tō ia tiute ma whaiva ma san peitai. O leo ngāre mātou tālu fo i lene whaamanatu i niso teimi. Ia nei se e lava fo i lunga le tūlanga fo i le tātou e i teimi whape o le ngāruenga māsani ia. Ia na waia leo se whale tūlou, tu i se whao tūlou. O le lava le me pe asu le suo, to toa tu le mea tui, o le lava le me pe whaunga masini. Wa ngalo i lava, mai le experience le ia so mo me ani faiso. Ngalo ate e ula vea, pe spaka, la vea ta vale, al masa, o avta vale. Wa fiesi fulu e matua atu, o nisi, ia matua mao le avta vale nisi ilo, ia ola ma tau sanga, lava to mai. Ai le aso. Ngalo ai, le temi, wasasi. Ia le mea lana, ta ue lava tātou ngā rure whātasi, whaamanatuane, ia tuitui atu, ia whaamanatu atu, whaapena foi, whautuane, whautuatu, ia maenga mo whaapena, oa ila siu manga nei o tātou ainga. Ia i lava nei whaafitau, na ana whaatamala sina se kone, ia tūrei mai whaafitau li le mea ui o lea, ia via le tua, tātou toi whērua i foi le nei, a uli o le aso, ngā fua le amatanga nei vai aso, o se e lo ma le aso, le ua, e se le sao, le tavi lingo le lorolangi ma le olanga, e fua le taimi, o le taimi le wei tātou, na o nata le se furua, uma le aso, e le umea tātou vai atu, ua whātou foi na aso, e na o nata o le iwa pe tāle varu a mata ngā luenga o nisi le fitu, bo le ono,
ia tau tuli mai vaanga la le a materiva e na ele umia nei tonu le ofisa e tofisi le fomai le la atanta to break uma e na foi mai a la e le to ta di foi la i ofisa foi mga ruenga ia no to foi to ele umia e tofisi le fomai ia o te alfa afalfa ia wa tahale lima to foi la ia le monta malau ele umi foi la nei monta malau to e fai nga ruenga wal temine atato o le wo fo le tau foi le tuai na pongi sa e umi e a fare fitu te vai tu la foto atau wa a matalona e tau le lo atu me foi fa foto tato tu wa tuai na pongi sa foi le temina le tato le la val temina le fe fai na tu tem fau e a fa nga yo le temina le sise na tato a nei la na timu sa ti munga na po palasi ti munga ne temil tau le la mo sina malu foi le lo tato o me fa tai e mo ia foi ma perso vai ole o ia mine pele power ole vaila ole mena pito siria lantau en fanta to wala pong sa vile le tato masanye e masanya tato moringa o mori fangu o me va per mori pensini mori tu mori matangi ya o masanye ai pero suavai ia to fo le mena sa fa so to ya lu sa longa ole vai nu voide e asu me vai puna nu o nei me fa pena fa talu fatia desmen lema mafta mai ia la to fo io le uso se uso ia lofa alo arrow ia se fo mania ia ma fa fo wina fa talu fatia la to oi se friend o ma fo ele mafta mai se fo mania a fo ele nei a oli o le so nga fu ia o te lo wa to fu manuia tato mai mar malta po ela sto na e mele aso sa le vai to nafi ai mai se ai o ila to la ia fa si mai America Samoa Hawaii ma America ia manisi vai ngole tu o le sala to nei e o te lo la wa ma tua ngula le ponga le lei ala le to na e o fa si ma fa ma fo to na e le o fa longo ina Hawaii so le tele le mo ni tele mo sa mo vo le ta alo ia e fa mai ni si o vai ngana ma to ina mai o le tele yo le mo ta alo vo le e le tau si wa tolo a ia masala lau le mo sa mo vo le ia ale o nei le tau su e mo sa mo ia mu ia la auto ia na la tele ta sa mo na man to me ta to tu e on ta mafa ia le e se fa sin ta la ta to el tise nei o mai ona fa malu lu se pe fa amtalanga le pulenga le fionga le pulesili ia mal pulenga ta to mal anga to el tise i lu ta to tu nu le welungo peng ta fa ilangi fa malu lu foi ia o lo o lato tali sa paia le sa ia le o ta to tu nu ia e mai se la vai la to fa langa ina ia li meto tino ia wale alo lava e seato se la au i el pulenga i le fa ai lo tu lang fa le tonu e le tau fa so ai no le tise i le nei teimi ona o tu langa fa langa ina o nai nisio afi o le afi le i fulo so te ofisiti se o to fe me na me o fulo so e te alu atu lo i tuana fe fe de to pa ia fa te ingala te afero i le wana fa lu pe senga la fai la na fa pe te afe nai pe senga e la tuloa ta la tola wala la kapi ma fa lo osi fa la osi e tau matau lo te alu ngai o tau de pamo to le fo anga vale e alu yuta la tulo le tau lo le te amalol fa le ai fa le o le fa lo nei lunga le enga alo fo ia o le ia tamari le ana le fa lo le le wala na le tom tau e alu te alu le la e alu o falta alu tu nei mato ia na e liwa naila e te olo le mela sa ile wala lau papa le wala lau papa le temine ia na e la titi e lunga e te vai tu la ta fa le vai la wala lau papa na ile a wala ne o so to ile fanua fa asao le fanua fa asao al tanto malo nei na tu le manu na ile ketina e alu sa o ala ile afile tu atu fulo so o se latanga o le mele e le vai fo ile le o le wala papa i tu efu tu ala na ile si afina ia o i fianga ia fatasi la ia malta to wa filo to ola la file i tana manono lo to fa ola
Ia tamalana o tamala ia tolu fianga tana manono ma I fulo so. Tamana e tamo e fa tamo e pe ola le kiso. E whaistang ta tamalana e whaonanga lusful fai tu lai o lai. Ia o le saunga la o while o waiare lalo o le ele manawa le ele sau mai le awhile I fianga sauanga e kongeki mai tātou awhile I fulo so. Nā la ile whaale tonu na ia le si le fia le uso whaiwhiau ia lofa nai tu o le whale o vailini ia le vainga sa le si le fia le uso whaiwhiau ia le mele ia le awhile tana noa tuai. O tu tonu la inale oso tuai ia waiale lalo le waia malo losi e feso o ta le awhile I fianga a ngai me le awhile fulu so. Le la oso mai tu tonu le malai ta polo fulele inai I tuana I mato. O ina la lena whanga mai e masini ale tātou puringa, ma maua mai ai. A lai nei le whaale tonu ina, mo meo waia na soo. E pei ala se mea na whaale tonu, na tonu la le ngā ruenga. Ia I fwoi nei vahenga o wha la ua wha toe whaale leia, na a fi o tātou wafi e fi anga ma fulo sou. O le tanu sanga la, o no wha mafo whau mo tilo I le fwoi lea whaalalolonga fo ele pūlenga. Mai langa na o walu o vaai. Na o vaai le ngā ruenga alo ma whanau o lea tunu. Lea lai I le ngā ruenga lea. Wa ngā rue whaasolo ato ne I alo ma whanau. O na iei manisi o uso le mātou fo I ainga. Le ngā rue o tā lato o ta vaai e so e le whaingo fie sole. E le tālo whae na I alo ma whanau. O sau lea mātou mawhauwhau. Ta talo mō lātou le ngā luenga le whita e whenga. E nā na sasia o mawhoi se o lau sesi. Le lātou sanga. Ia, nā autou si le whiam tātou I loa o mawhoi. Le tele o soi fua. Mo I ale whata malainisi. Ia ai, e ai alo mwhanau. Nā a whia mai le tise. Au ngā luenga ia. Ia, la ua o nei whanau ma uso ma. E ngā rurue fwoi le fiso swani me tau le tau fo ia le whaafita hauli. Ia malawa le whaasoso le tis. Tātou te talo mō lātou. O lātou soifua ia whaasawina. Ia mai ele mātāla vo ia whaamanatu pe le tuelana fisosoani. Ia ngā ruenga e saunga le moelo lātou soifua me le whaatinonga o ngā ruenga. Ia tau tali mai ai. Ia tūlanga wha le tonu ai ia tātou wafi mō li. Ia o tūlanga nālo ia isi o tātou tunu e lava pare foi ma ono sai. Ia tūlanga wha le tonu o le elitis. E nai le o lava le marosi anga o le wila le ei. Mo le capacity le mana o mia le atunu. Ai mantua la tātou. E le muta I awa pe mana o mia o le whaua whale. Whaua business. Whau ia whale o company. Whau whale tan malo. O tele o le telefo la na o le wila e mana o mia e no winga e alua e lunga le tele o le load le mana o mia mai le tise e te tau la la tan fel pulenga e na ia o lunga le marsi anga fo le pau e fa leo a watu e lunga la lava le sa o le wila mai lunga e fa so le load tele le fa popo mo tu nga moniana e fa popo la man tu la o le o neta tel fa ta ia pia ma le alunga e fa pia o tau in malava alele. O lau o ele free face. Toru face le wai malo no se toru le watu. Ia o le taulanga ia mo le mea moniana wa iai. A le alu langa I tua. Ele o alu ele free face le fa le fesilia testasio lo finga wenga le al marsi ang taweltis. La nga le o le face ta tasi le alu al te leo le lo. Ai se te mi o lumo lo polisi se full le lima le se full tau sang. Ia o tele nisi falta ni malo e fausi e tua. E mana o mia ese ma ele lava ila ia le waia e tasi marosi anga le watu na le lua waia tua le ta amido se o tātua tunu a o nei lana so o le free face tua alu nei tātou afi anga tua oe ia o te le lava la le wile mo o mia ia o te loa e se investment le leia le tātou malo fo le e mo tātou se le nfa soa ia o le tise le tise anga ia so o le lava le marosi anga le tise ia e fa so mo si o tātua tunu so wai vainga nai me ia ta o mai ta o tu mafsi silim fa tara noa
nisi o le au whainga ruenga le tātou pūlenga nei teimi. Ia au tātou, ia patea mal pōm tā le sia lātou ngā ruenga. O le taulanga ia pia, tele le mea mata sa uiai nei le awa uli. Tā milo atu mal tātou maketi, tele tātou mea lai lava tātou mea mata lai ai. O le sau mal tātou mea vela la. No o mai le tūle ai le mea vela. Maua le ulu a maafala, maua le tu maopo, so toi wa ai ale se maopo so la nei. Ai tu maopo la. Ia, o le taulan maafala, e watu tā la tau o le maafala la, titi wele le toi tiao po le ulima a. O le tau le tu ule sfuta la tau le tu ulu maopo, e tasi. Ia wha solo mai lole le tau whai, tai whai fuile le vela, ia a whele sfuta la, ia sa welo le talo, mo tātou talo, mo whele tā amu. O la to nila mo tā amu vela. Vela le whale ai ngā si tina le mai lauli. Whantoa le fia onga lauli. Whafta tau numala na whale ai ngā vela. Ma mānei ala le vela o tau mawha. Maua le lu au pipi, lu au niu. Ia, whapena foila tātou me iu whai ai e leni. Ia, sa le si pito, maua le whai ai fe, whai ai pusi, o le whai ai ngau. Wa e isi mea nano vai. Ai tasi al tina e le whai le mo la fi, le fi ia. Ia e whai ai tono. E le lus futala, le fi la le maneia. A le temine tātou tauia. Te tia le whape e o mata lai mauna maul tauia i vai loa. Vai loa ma oi vai yusu, ia o vai nganga. Taratu lai titi al kolosi nai nai lea o ngai vai nganga. Ia nei mō tātou tauia. Fitu ia mō meo tama i aua la popo a tamo eu patapata toi o le angaero. Fitu la tama nai le tolsu futa la. Mānei, whatoa e whaiwao nei tama nai mānei ala le tūlanga o tau mawhanela e maua le tūlanga o matai ai voi al tātou tunu. Ia mō le au auli, ia a whaase mai lola pe a whapele la wale whaasoa. Miki e leni loa ia ma le polo wheu ua umala le aso ngā fuala tau ia. Ia pe a whape maua sina ulu. A mola le whaarifu maafala, o le maafala so le pe waru whaasolo atoa li. O fua whaasolo atoa tātou maafala i Sāmoa. Mai tele o fio anga foile, a mola tama felenga, foile mo a mantuan maafala a o na felenga, matua le, e matua isa masam felenga, foile lea, vai lua tofi lua lola, ia e whaarifu. Ia, wala au lole tami, oi whaatau miso skamato na le a, mai ma se, pe mai se leni swa una le mai fa e popo el fa difu le tato fa difu ma fa la le wo mala le fia fila so foi ya na popo man to la le ma fa ia le tau ma tango to na ina so na ya tato nei Sāmoa yo ta mala na fa so le ya pe mo foi se po la moli fa su pere fa su foi e po se koko Sāmoa ya pauna leila na ya fa solo masina sa la ki foi pe tau ma fa na le ku kama tama whapena ma tamato. Ia, o ma fua le aso, ma fua la tau ia, e le wha aso longa o ngā ruenga, mō lolo sina mālosi, e toi fo i mai lai le aso atai au, fui le ngā ruenga. Seki a tātou, ia a mō tātou i whai ngā ruenga, ngā rurua le fiafi po le pō nanei. Ia whai asina tamai tāunga, fui le o toenga mai e tau mawhtanga po to na ia o le aso sai nisi, ia o toi me ai fui le whana. A fifia sina me vai amal ki poki koko vevela. Ia na whaaru alo le pōla tau ia le tiute. Ia e langa rue ai. Ia maua sina malo. Si tātou foi sin tātou musika. Toi te riu mai. Whawau tātou whatalofa manise o mea e whai lole tātou atunu. Ia ele nei foi a ole tau tua si whonga le lau mua. O aso fola foi ele tua o te me ai nei mano ki este o atue o le fala ila o amalie o le fangai pa o atava vale o lo ai sinsi Fatala fati a Jerusalem after mai ele o se vai nei fatua Amalie aniu a ati
i le mawhauwhau atu I si au tari O lo whalasala fo I luma o te malawa I la tau uma Lea ua tali tuali mai na le pale mia ua le seu sila sila O le poto e le sasi le maalo ale ngongo Tu maoni Pina ua malo si pisaa O e la ele moni Le ole malo si le mea e moni Ole mea moni si ni lona malo si Ia o tolo tonga tasi Le mawhai lava o na e palasi Fiu le tia polo I whamata ua Ole mea moni lava ia ta uatu O ai to lewa mau e whaafefe Le ave au Tu maoni Pina ua malo si pisaa O e la ele moni Matai tusi o le pisaa O le afa malama lama I lenga ngana Sāmoa O lato inga uma Matai tusi o le pia pui puia A o le sale sa o le tona Mai atu tau o le uinga lena o le a Tu maoni Pina ua malo si pisaa O e la Whai mai ua tātou tete a tai mo I e a whaave ave a O le ami o ale o ti ama o so I tuapa A whai e pule ami o le anga E pangati e umai o tangata Ua mai maunga e manuia o tangata uma Tu maoni Pina ua malo si pisaa O e la ele moni Talo fai so ua toi fo I fea fo I loto wha maoni Ele lei o le musu ai le anga le wha sususu Ai ai se uta e wha alata e sili ai o na taula I le moana O le upu whai mai sili ana le whanau mai Tu maoni Pina ua malo si pisaa O e la ele moni Mali e o le papai na langana Le whai fora toa Ta whakatai te leo o sa pai e nei whatua e lele Whatalawhatu I pele se fika le mafuta mai California le ua so ua fiafi la tolu ua awhali tu lai fitu I le fiafi California so ua wawena po o tō li le mafuta mai le asusane I Amerika I California ai o ana tikeli le mafuta mai o ana la le mafuta mai I sini au se tālia ia mālola whaaftai le mafuta mai manuia lava tiu te mawhaiva o le nei aso mawhtai ma le tātou tunu. Ia whai ma wha ai lona rau le rei o mātua whai le rei Wai o a ao le la tele te tawi mo mātua pele Le I whai o se suina I tupe tele te mawai na le I malo o nai mātua ma me aina
sinona e usita ile atua I lau whai una le unua I tangata na se le wha mau aluna na o oma I lea o leoti I le whauta uta fulea lea tua mea uma Vai mama o ionisi la fia tangata fia poto manatu fia sili wana o ialava fia malo si peina maaya o ele tu pulanga lota saula tonga nei male mo ile taimasa na o maile a o leoti ilele fa'auta uta pulele tua mea uma pulele tua mea uma pulele tua mea uma mea uma Nei whawhiawhianga mai le tia maa mo le nei fo ia uri se mele tātou te mi lea ua tolos fumale fitu minute te e leitu lai tasi. O leo te mai ta watu, oi whamalo ia I lantou ia mawhata mai le vaenga le au fui mu, o le vaenga fo mai, li mata mai tai fo mai whapena fo ia tausi mai pasi, ia o loo ngā lulu e so se mauta ngase whamalo whawhataira tō ngā ruenga, o le vaenga whaia onga, ia wālua la tōlo ngā ruenga whaia onga so se Sāmoa lava. O lo ngā lue se whea lava le tafo le atunu o le larolangi, o lo ngā lue whaia onga whamalo whawhataila tō o nanga, ia o tele ato pāle mia, o maua ato minista, o maua ato whaururunga, o mata ngā ruenga ma tō whinga te tele le malo, ia alo mo whanau sa whaarui nei lo tō lau tō mea lofa le teimi ma lo tō sao. Ma lo lava ia te o tō whaia onga. O le vanga ia ngā rurue mai runga o se ave pasi, ave loli, ave ta avale o le upa, ia pēr fo ia masini, o la ale tu ai ngā masini nei ngā rue le temi nei, o silingi, o lifi, o vaenga umalava o le maua fo ilele se tātou tautua nei aso. Ia wha maa lore ngā rurue, ia wha manatu tu lavalo tau saonga le muli wha tinonga nā fo I ngā ruenga. Maa lore ona sai, ia maa lo fo il wha toa ma le silisila, ia o lantou ia I lunga o Altetele, ia ngā rurue lunga o Altetele fo ile o latu ana nei. Ia mantua lati munga nei, il tātou ala tele fo ile nei, a manta tu ruma I le mele sa I ele mount vaya pā la soa. Ia nawa a matana, oi whatara whatua tosi a moni le mafta mai, ia so I fua manuia. O ha matana te whaisinga lunga whaile fo I nei vahengo le ala tele. Ia nawa wa matana mataa fo le tapo o I whainga a timunga mamafa le na iai o teifal taulanga I whapena foi I o le vaenga I whamamai ina mo meo ala Hawaii foi e tu loa I e ta whaala ina ia a wane I poloka I a drainage foi lea tātou le taulanga I o po whea foi se atu nuu na ia ia oele te ngalue e ia vaenga runga tele whamalo le vale ono sa I le whainga o whia ngā ruenga ia anga le atu le tua tau vaenga ia vaenga ia I whale o loa me pisinisi le ngā rurue ai e so o se mall ia o whea foi se supermarket o wha lava ia whale o loa te tere o ngā rurue ai ia so ni atu le tua o lo te wa ai atu I whafo ia le fo palasi ti munga nei a tātou I Sāmoa
Mānei a le mālua le tau ia tātou. Te mānei ane le te whao mei nei. E le awhae e le lolonga, e lea e mānei e palasi al timunga. Ia se e le ia le mālu pawale mea. Ia, vai al whare o fuli le e tautau ai ia le vanga fwili o se viringa o se nei lava fo i wha mamango, ia. Mo na, e mau ala sin masele sau le vevela, e le umia ai mamango le tanga mea, ia lava. Ia, ola vanga ia, le usa au ni mai ta ua skula ti, ia po le au pule ia, le po leo ina ia, kompani ma fale o maota malawa ia tiu te ai. Ia wha maaloa te a te o tau, anga le leim wha atasi atu le tuam pui lo tau soifua, e le wha ingo fia fo ia le ngā ruengo whengai mō tau. Ai mai se vanga o leo, lau tine mu, ia o sunga i wha whengainga, ia ma whale tua, ia wha maalo lava le tau te talo, ia talo si ai, ia le alo whaiva o alo mo whanau le tātua tunu. Iso o se tofi mo whaiva o tofi ai. Ia wha pena fo i ta mamati nā mātutua, e mafuta mai, ta mai ati umalu maltina lewa mafuta mai neipia, ia wha atau, ia wha pena fo le tina malo lo manu malo ia ita, so i foreman via ita, ia malo lava, ia ma le tina matua, le tua a le sunga ia le whiunga pali, ia sina leo, le masani mafuta mai, ia ma lo le tātua tunu uso whea lava se meo ngā rurue le aso, ia au vaenga ngā rurue malai wa alele, ia vaenga i ofisa wa alele, ia o tātou tunu ua, o tātou whale ainga, au vaenga i kuka mai whale ainga, ia ma servina malo le tunu, ia ma romo le tau o nanga le nei a holi. Ai ova ai atu i le, o le whaingo le vai aso, sa sua ele fo ile tala ina ise tasu polo ke titele le tātou ofisa o whaatu anga, ale malo, isa la whai, sa lolonga la, o le whale lea la a whausia ina, e te uina i mo meo o loa, manto vele sa i ele whale o ofisa o whaatu anga i Sāmoa i aso la, le ita whata whale me leo, whawsanga i ma mō lesi la, so whawsanga mai, la laua ia le ale whale laua, ia laua sua nei fwele leo whai eile whiri marketi le whausia, wa mata naru pi mo le, pi mua mea fwele leo le whiri marketi fau, na wa mata whausia, e pe na so si fiel fale le tal no to el falo ofisa fatu anga se asole le sa fata we ia fa i vole le westete ia so la Australia le ati na fa i vole Australia luma ia na fa se mai le ta mai la le we i tafo patahim fa sanga mal market fo ia la wa fata le to ofisa fatu anga la le vaenga na le fale olona ale ro fausia nei la fale le isa la fai isa lolonga o le la o vai atunga o le faula lo le sosoani le vaenga le por kalame fo io sosoani mai le saffron le na famni nai le silia tilo atu ile le sa fai le tol wafe le la fai pisinisi la itin famni nai o le nganga mo le fai fa atu anga mo le fai va in ia le ngato por kalame fo i tapu ele to mai mal silfia ile fati no ngo fato anga man to vela te mine o lo sa mal to mai foule fa ngai nei a wala fa teknolosi ia o masini o to inga masini me fa pena se mai la so le ma losia o tato matua o le to mai fa tangata matua sa o te elenga le te mon lau fasia tasi ale sa walto ina malmolo ole folele pupu fai ole me folele fai tasi vai anu fa fo vai anu fa fo mal tanto ai vai fai fa lau fasi fo to na te ero mo o mata mai fa le to mai fa tangata fai fa ato anga le atu na ai ia to ngolea ole ta mu fai tama ia le ta mu niukini ta mu tonga ma va pena o le lau fasi o te me se ia le ia foi le tato le lau vai pe o man se ile talo me pe na la tama ale la was sau ni finga folia o la mai ma o nga i fausia o mai to tonu fa ye to tonu fa le la fausia e ma nei foi le lanta tara version tene e to dit fa la tato vai le na ti nai e wa fawa ia mo na tato fai fato anga mo tele sa la fai ia ma nei tele na ia ti nai
ia wai e tua tātou e taungata mai lo me mai le sau mai fafu ia tātou se mai ia mausin tātou mapsanga ia tātou wa whātou angam fua o whae leanga a si o tātou atunu o vaso nei tau le ai se tātou vechi se o maua nu whala au whaisua ai a mō whaila e whaisi taungata o le niu la a lai mau ale niu whata la pe a whapeu pau tau le niu ia e liso la e le maha nei ale niu e ia niu e mau ala le niu pau te rongo fia niu i le au whai poloka e tātou e tātou māketi i tau fusi ia male māketi te le funga lei e te rongo fia le whaatau niu whai le taungo fia le tau le niu tamalana o lātou a na i alon whanau o le ainga lea la tolia mele niu la tonga niu foi le na le pa uai ai la tol tele ala o isi fatau niu e lima ta la le niu la titina e lole o niu la foi fatau me si vanga mai isi au fatau niu e na mai la ia le e mai tanga te foi mana to niu fatau ia la foi poloka le en tu le la tu le se le ni lunga e mo la tu polo fit ala le bon niu fatala e niu le ia foi le ia maltato Sāmoa la tu mau le sfulu lima ta le kokomata ia o isi te mi wa sfulu lima ta le kokomata foi le kokomango ia pe a tau le ai se Sāmoa e mau ia le morta tu Sāmoa ia manisio o va ai ana ele aso to na ele soa ele fa ia le soa so pe ai le isi aso va yaso masalo po le aso lulu na mato wo i le taulanga e whare whātou ia Frankie, te o matou wafe mai i whātou, matou te whai misiluki pula. Whātou lo tina rai, tato se e mesi o tawhia, aia se whai misiluki. Matou wolo e ole, ui, whātou toi wa, ai lava lea, i le whai vo i le au puputa. Ta mala po a la leo le siam pini la leo, o le whāta ma leo whai Sāmoa, le au puputa. Whātou toi wa, ai a le se au puputa, vo i le ia pito tolo e mare whai Sāmoa. Ai, o le vai aso foi i lua vasto aruai. O te oso atu i tua i tua mua. Au toiva ai e foi, o lewa taile ai a o mai tato maketi foi lele. Au toiva ai e le tato whai lo le tā lima. Vai na le lima tai whai foi lele ai la umi. Tai pea o luna tofo le pata sina, o le pata sina man pata Sāmoa foi lele. O tau toiva ai foi le whai umi e na le lima tai whai. Ia le alai maua whai a tato. A le au puputa la. Wa level te le toiva ai se au puputa. Ta ilo e sa tato a nei o tato ai ngai sala whai. Po o lai le au puputa. A taimina nei. Ia. Wa tau maua tu foi mal tato whai le pata Sāmoa. Wa te le pata sina. Au tau le ai au tau se ase au tau vai se pata Sāmoa. Ia nei whai a tamalai ia. A maua mai nei whai a tato tunu fui mai lasu. Te lupo ai si whai a tato e se mai misi lukim whai pālangi mahau ia. Ta te longo fia le whai pālangi mahau ia ia tato. Ta te loa ai fōringa whai malantof. E u alo na ia anu whai ma opo le. Tamalai le pālango fia. Au ta le toiva ai le poia ma. O le poi. Ia. Ia mai si whai fwoi e tama pau whai manuti fwoi le pe afo fwoi. Ia manisi o whai a tato tau le vai al tato market. Ia alala ia temi te watu also wa ala no fato lei. Tam foi le e fa vela lunga le tau vela foi le pe uma no fia lau le foi lunga o tau maf. E fa a mai rola pingi pepe e le o ia no fo le ia le tato. Ia a pe afa pe foi la mo sina malau mataputa tau malau foi le malau e fai la sina vai su le au. Ia o mala Fatalo fatio luiva o le manuia ia le usua katinale. E fai masia si mai pe amana milso soania le manuia le usua katinale. E va o e mato file mu. E le manuia le uso ya musika o le nei a ori mo tato tru wa un tato si silam fa loi si tato me o tu pusio tato tru isa mo. Talo fatu au tu vai le mafta mai.
lote lona lote le mafta mai. Nei musika lea woli ia e lo tātua tano ia whea ngai ma vai ainga ia me se fo i tu te wha wau o le nei fo ia songa fua se o na muta anga o le utule me tātu te mi limas fuma to e fitu minute o na tāle le tu lai lua wha ma loa ia i lantou ia tire mafta mai a loiva o ma foi ia nei te le al tātua le au mai a inai i tuape ai to e foi mai se fa mo mai sa a mainta to fai to le te lo fa te mes fai pure mai fai to fa ta to fai to foi le tafta fa l'office o ka mana le musica po le pese mai al visi Tautua ia tina pele o iti sa esi ma esa pai wow biloa o folinga ata mai Tina ea olo walofa wolai Tina ea Tina pe leina Tina ea
au le sasalamai oh au mafana wa efusi mai oh folinga na lele wa esongi mai tina ea olo walofa wa walai tina ea tina pe leina tina ea esililo penina tina ea tina pe leina tina ea esili oe ia ita tina ea esili oe ia ita oh tinae oh te alofa te lea te oe Patala whatea whaulava le mafuta mai. Amea uma oia te au avea mo oe o te tatalo mo oe tina mawhawhetai tina ea olo alofa ua olai tina ea tina pe leina tina ea esililo penina tina ea tina pe leina tina ea esili oe ia ita tina ea esili oe ia ita Sāmoa le nei ua tātou au hi o mai. Te aisa mea e mawhaile tō whapeana ele ina ngalo ai. Sāmoa e alo watunu e te leo toi tai pukau. Le amanatu I foi whainga tau leo langa I aso alu. Polu masa mai mea ia ele tau whamatalaina. Ele tise leo wai lo atu wai manono maapolima. Sāmoa ua sisi lau fua, wai longa le saola tonga. Lau te talo I tau I manu, mata pele au oni manga. Wali masa kula tau sanga Sāmoa wa whamanatuina. E mana tua I o nai tua le toto na whamalingina.
musika ma le tipa ula i le nei a wauli. Aya so le tupulanga bobu wasu ya mea uma. Ifa le tele pape o Amerika tau tele maua. O tele selu atu ile to pasa ili ale malo. Wapa ima na tuko ingisi le suinga ole maota kono. Melele watula ima ite wafatu bea ilo uloto. Ema ubea ole to mai wanga lama leti a kono. Sāmoa usisi la fua mai longa lensa ole tonga. Lau talo i tau i manu patu pele au moni mala. Wali masa pulu tau sana Sāmoa wapa manatuina. Emana tua iunai tua le toto na pamalingina. Tuila epa e momoli atu le papita e pamalo. O matasi la vale putia mangalu e ngau patino. Le tau langa mosa mai male lady pose wa umalala. O mama o la wamenga ile lango nango au nirisita. O la mono tia via na o le tipa ula ua tau watu. Masa kulu apa menatu Lalu baba Sāmoa le toia te upe i lopatu Sāmoa usisi la fua Vai longa le saola tonga Au te talo i tau i manu Vata pele au moni mala Wali masa kulu tau sang Sāmoa wapa manatuina Emana tua iunai tua le toto na pamalingina Sāmoa usisi la fua Vai longa le saola tonga Lau te talo i tau i manu Matu kele au moni mala Wali masa kulu tau sang Sāmoa wapa manatuina Emana tua iunai tua le toto na pamalingina Emana tua iunai tua le toto na pamalingina Emana tua iunai tua le toto na pamalingina So le musika la wauli ma le tipa ula. Ya. So le mantemi le uono minute. Lima minute te le tu la lua. O le wauli a pe afa pe el fautuanga le si fofo na Sāmoa. Ya matou. Fai matou o matou ta nono fon fa so me lana. O nga foi le fofo wa tau la se Sāmoa. Ya na matou le o fofo tau au. O le isi matou le mo le tamole o to ala ya ngase masani al tanto tunu ya matou no folo matala no na tanga no fa so ma ya matou isi fo mai le levana ya o ina foi den e fa e lunga la ile vai mata foi le e no le mele vai fofonga foi le oi nunga i tonu le mele tanga no fa so me foi le matou mai ya todos fluase conectango e a fo fa pe o mia foi fo ta vidi foi le ta vidi todos fuse conne o tamala na fatu mato fatu la fo ma tamale pe fa pe e che stress o me stress ya te vele tango la ile o mi ai fa ta mi mi pe fo mo todos fuse conne e le umia a fa longo tu e foi le mia ma e moia tu e lava
e mama e moia to e lava foi le foi so ia mata no muli masia wole o fa mato ngaluenga e le sia so le falsa ai fa meta la o so lo fatta che le forza ta male fa well mi ia me so fa che i mato ainga o le fa men fatta che mai so io le ala le ova male to su se conela ar watu ia o le tu la so le total a fa ala total va fe mai ai le fingol kok foi fe au mai ai mami mi doang el kwa oi pingia yan mako kwa oi o peso e se era le menen fai mai ni el fo me no fa ai mi mai le le ide ka o me e mi lo a moia ko so ale mi lo o sa u mo muy ngol tua oi mo ya atalo fatu ya la to mafta mai ya vai ele ai nu nga se to lo fa fer me ya fa ya men fa fo le fa tango la ka mi le si tu sui la le directional da ma pa peringa clockwise alula anti clockwise la alors o le si fo fa asino mal da ta mato o me tu me tu lo la foi le tau te lopo le tau e tātou te le lopo sa o fa sa mai tau ngā mata foi le tua i mai omi ana omi mole a fene mole minute pe 2 minute omi a foi le omi a fa pe foi le omi a fa pe foi le ya omi a mole stem fa pe na foi le fa la me pe a fa pe ni valo ulu e ti fa alon watu foi le e se ala fa alongo e pe mafa mai lo ulu foi le tulo omi no tamana omi ya te fa alongo tua wa ve ese atu ia le mafa faule male malti ngaro mafa pa so ani foi lo mama o so ia o fa te ta ilo tina lain e na o vinga so omi wa pe man tuolo male omi so o pasi malei tu laso o omi o fa wa ese swing mai le ai le so fa pe o le fainga la lo to inga fo no wing e mia ro nge fa no ko ala mana ro o wala to me sa se e fa o omi o ka pepe a o ka di mo o pepe o ka sa se fa o mai sa wa nga le so ka mi ki pepe a o ka di mo e le to fa era na fo e pepe di ma kwa e tasi ro fo o fai mai adua ia a fa pera nela olio la so fua na fai wa fai a foi le tina a vai nana ho mai a o da tola ia finga no na ne o tol fa e ti fa lo e fa para si do fo tua e na fai ale dai tolu tu la fai pena a wala to fai ta mata mi e mo muy el tua oima man sa we dunga mai ai il ku ko le a wala le a fai ku ko le fe ai se ia fai sina musica la uli Oh
Honorable Minister of Education and Culture, Afionga Seula Ioane Tua'au, who is our keynote speaker for this very special occasion. Lawa Fionga for your keynote address. Hele toe au whangaina le la au umi wa umona tātou langa. Hele toe tau whaafuruina foi le maa o Sofia. Awai tala tautonga, ai tala tofi Sāmoa. Wa umana fofola le fonga le aso pa ia ma mamalu le nei tae au. O te whaaloalo, ma whaatulou, ia pa ia wa umana folasia. Reverend Dr. Taipisia Leilua, Your Excellency William Robertson, Australia High Commissioner to Samoa, Vice Chancellor of the National University of Samoa, Commissioner and Chief Executive Officers of APTC, Chief Executive Officers of government agencies and non-government organizations, principals of TVET institution, Australia Pacific Training Coalition, EPTC, Samoa and Tonga Country Director, Lawa Fionga Langaaya Lelifano Ista Manila Silipa, and your staff. APTC Graduates 2025. Esteemed guests, ladies and gentlemen, talofa lava and a pleasant good morning to you all. On behalf of the Samoan government, it gives me a great pleasure to be here to deliver the keynote speech at today's graduation ceremony. Firstly, I would like to extend my heartfelt congratulations to each of the 89 Samoan women and men on achieving a significant milestone by graduating today. Malo lava, mas tato patpati. The Samoan government acknowledges and appreciates your hard work and resilience in completing your Australian qualification, and we are so proud of your accomplishment. Thank you. Today, you will be conferred with Australian qualification in 7 different vocational programs: drainage, plumbing services, skills for work and vocational pathways, commercial cookery, light vehicle mechanical technology, tourism, wall and floor tiling. For our graduates, as your Minister for Education and Culture, I wish to convey the government's sincere congratulations on your achievements. I am so proud to announce that 40 of today's graduates are women who successfully completed their TVET program. Notably, 10 of these remarkable women have excelled traditionally male-dominated fields such as drainage and plumbing. Your achievement serves as a powerful testament to your hard work, dedication, breaking barriers, and paving the way for future women and girls of your country. The government of Samoa is committed to ensuring equal opportunities for everyone. I take this opportunity to acknowledge the Australian government's support
through APTC, which offers access Fisheries for our Samoan people, providing opportunities for them to pursue technical and vocational education and training. This supports the priorities of the Samoan Education Sector Plan 2019 to 2024, including inclusive education and TVET. It also supports the priorities of the Government of Samoa, disability inclusive development, and outline in the National Policy for Persons with Disabilities 2021 to 2031. Today, we also recognize the 24 graduates from the various government agencies who have partnered with APTC Samoa. These dedicated individuals from the Fire and Emergency Services Authority, Samoa Water Authority, and the Land Transport Authority have successfully completed the Certificate 2 in Drainage Qualification. This signifies the positive impact of APTC's support to our community. The Samoan government acknowledges this Australian government and APTC for their partnership and support in other various government agencies and NGOs, including the Samoa Police, Prisons and Corrections Services, Electric Power Corporation, Lakapi Samoa, Nuanua Lealofa, Samoa Fa'afafine Association, National Youth Council of Samoa, and many more. Your commitment to enhancing productivity, reducing unemployment, and building stronger communities in Samoa is truly commendable. It is great to see a growing number of our people leveraging these skills for improved livelihoods. The government of Samoa stands committed to working alongside the Australian government to ensure that our skills training align with industry needs, leading the robust employment outcomes for all Samoans. This cooperation has yielded impressive results, with over 3,390 Samoan graduating with Australian qualifications since 2007. I would like to also highlight APTC's collaborations with the Samoa Qualification Authority, SQA, in bolstering Samoan qualifications and expanding our workforce's global competitiveness, especially in high-demand fields, ensuring that our graduates are well prepared to meet the challenges and opportunities of the global market. Additionally, APTC's partnership with the National University of Samoa, which has been ongoing since 2007, ensures that our training programs are relevant and of high quality. Together, APTC and NUS has developed and accredited various programs and have provided numerous capability development opportunities for students as well as staff. I acknowledge and sincerely thank the Australian government for an unwavering support, collaboration with the Samoan education sector and TVET organization through APTC, which has been crucial in nurturing and shaping Samoa's future. To all our graduates, congratulations once again.
I am confident that APTC has provided you with the skills, qualifications necessary to become invaluable contributors to Samoa's expanding workforce. You now join a network of over 25,850 APTC alumni across the region, and I eagerly look forward to your contribution to the national growth of your country. For those of you who have trained away from home at other APTC's campus, your dedication to learning sets a powerful example for future generations. As TVET role models, you now have the power to transform society's perception to valuable pathway to fulfilling careers. Remember this, your learning journey does not end here. Continue to grow, both personally and professionally. Contribute to the betterment of Samoa. Well done to all the graduates. May you achieve great success in all your future endeavors. Whaafitai te lava, soifua mai manui. Tala Falava, and a pleasant good morning to you all. It gives me great pleasure to confer the awards of today's APTC graduation. I offer my most sincere appreciation to our distinguished guest, Reverend Dr. Taipisia Leilua, Secretary General, Congregational Christian Church of Samoa, Your Honorable Se'ula Ioane Tu'au, Minister of Education and Culture, Your Excellency William Robinson, Australian High Commissioner to Samoa, APTC partners, stakeholders, guests, families and friends. On behalf of the Australia Pacific Training Coalition, it is my pleasure to also welcome and congratulate the 89 graduates on your very special graduation day. I know this is a proud moment for you and your families. It is also a proud moment for APTC, particularly for your trainers and our student support teams who have accompanied you on your learning journey. We have seen your consistent efforts, and we are so pleased to celebrate your success with you today. You have all navigated challenging responsibilities, balancing work, family commitments, and career aspirations to reach this moment. Your determination and resilience are an inspiration, and today's ceremonies stands as a testament to your work. I encourage you all to seek opportunities to further develop your skills and embrace every challenge as a chance to grow and to make a lasting impact in Samoa and beyond. After receiving your award today, you will join other APTC alumni. Please continue to stay connected through the APTC Samoa Alumni Chapter. It is not merely a network, it is a source of support, inspiration, and a platform to contribute to the continued success of our collective journey. I will now confer the awards of today's ceremony. In accordance with the Australian Qualifications Framework and in recognition of the individual requirements of each training product, I confirm that all graduates have met the requirements of their course of study as conferred by TAFE Queensland and delivered through the Australia Pacific Training Coalition. So once again, congratulations to you graduates. Thank you. Well, hello everyone. Reverend Dr. Taipisia Leilua, to the Vice-Chancellor of National University of Samoa, to our partners from Government of Samoa agencies, to the APTC Samoa and Tonga Country Director, Langaia Lialia Fuano Eastern Manila Salipa, and your staff.
To the graduates, all of you most importantly, and to your families, a very warm welcome and thank you for the opportunity to speak to you today. Talofa lava, malola falao, malola soifua maua. It's a real privilege to be here on behalf of the Government of Australia. I want to offer you my heartfelt congratulations. The roots of education are bitter, but the fruit is sweet, said Aristotle. Well, you have done the hard work, and now it is your time to enjoy the fruits of your labour. I commend your dedication to the 40 women and 49 men who are graduating today. I have no doubt that each and every one of you has overcome your own individual challenges to be here today. Since 2007, the Australian Government has been proud to support training for over 49,500 Pacific Island and Timorese citizens through APTC. This includes more than 6,150 Samoans, more than half of whom are women, and 171 are people with disabilities. Why does Australia invest in inclusive education? Well, clearly it is a priority for Samoa, and that is reason enough. But for Australia as well, we invest in education to alleviate poverty, to promote economic growth, and to help every individual achieve their full potential. Education is the key to unlock the golden door of freedom, said George Washington Carver. Some people hear this quote and think of the golden door, and they think of education as a path to riches. And that might be true, but prosperity is indeed among the benefits of education. But listen again, education is the key to unlock the golden door of freedom. And the door may be golden, but what lies beyond is freedom. So in these times of global uncertainty and change, we recall that knowledge is the source of power, and that a country with knowledge is the country that can protect its culture and its language and its borders and its people. I want to give thanks for the strong relationships Australia enjoys with the Government of Samoa, with the Ministry of Education and Culture, with the National University of Samoa, with the Samoa Qualifications Authority. These institutions are, of course, critical to the delivery of quality, inclusive and relevant education in Samoa. Can I please acknowledge and commend the exemplary commitment and dedication of Director Langaia, Easter Salipa, and all of your APTC staff. Australia's largest skills investment for the region, the APTC, the Australia Pacific Training Coalition, is concluding in March 2025. It will be reborn, but under a new name, with many of the same great features. It will be known as the Pacific Australia Skills Program. The Pacific Australia Skills Platform. The new program will still deliver skills for employment, it will still be Pacific-led, and it will still bring together Australian and Pacific systems. So as we journey into 2025, I am reminded of a Samoan proverb, o whaiva e i'o malamanuia, o whaiva ia e tapuaia. A prosperous endeavour is one that has a support system behind it. And so I want to echo the thanks for the vital support of your families, your spouses, your employers, your children, your communities throughout the course of your studies. I offer once again my warmest congratulations to today's graduates, and I hope that you will use your newfound skills to contribute to your respective workplaces and in turn to Samoa's growth and prosperity. Soifua mai manuia. Paftaile alofa le tua wa sa tau mate fa me tai tai pe tua mania tatou polaunga le nei tau sanga pe tai o lea o maulupe le tamalo tua ma watulia fo itula tai au ni ono lana tau singa le mawai mo tatou uma manatu le ta lolo pa ia ma mamalo Samoa awa o pa ia wa atua e mai le babau e o il babau ele ai se tau tai matpalpala e whangota sa ngolingole iai awa o Samoa o le ia e irivia nunu atuia whatini o tausala e mua no whatula watu i le paia whawhiangainga ma waenga mawalunga al malo
Ma tamali'i wa fio mai, whaapel ma malu a tātou ma futai le ne aso. O lo o tostu mai, ma fio mai. Wa mawalunga ma malu ai le ne aso whapitoa. Whaamalulu atu, a wai le mawhailo tangata o nau ili, pa ia ma mamalu o na ele whaingofie. O Sāmoa, o le fue e lawe lawe. Whaingatās tangata o na talatala. O le atu nuu e ma ale ale. E o lawa i le si'i o se lima, e whatulou. E si'i foi o se vai, whatulou. Tulou, tulou, tulonga lawa. Ai o le awhanga tonu malama ma vili tonu le ifia maina. E tusa le aunga ma le whamuemue. O le nei aso whapitoa, mo i mātou, le au whau, mai le aonga, APTC, luafe lua wha, luafe lua lima. O no manatu lea, e tāti atu sāam whainga, o le atatino le mafuaanga, o le tālo atu o tau paia ma le mamalu, e whaamoe moe o le atatou whianga iai. E maua lunga i le anganga, o le mea le lei, le motu o le pā, a ua iloa ia. E whaamali atu foi, pe a whaia le taunga maalie, e whaafonga anga. O le ale umis whamatalanga, ai tau ina o whailoa atu, ma le anganga whaaloalo. Tau ina usu mai le langi se ai, o le nei aso whapitoa, o le au whaau, o le APTC, luafe lua wha, luafe lua lima. Ia tātou fō lau ma tātou tuspasi, na tātou whao ai, whauao, whaupō, mo se sa ililinga, mo nisi tomai, e sue, ainga luenga, fisosoani mo tātou ainga. A ta tara le filia lii, ma tātou tau mawai, ia tara lua tuna mawhata. Lange manui lo sunga le whawhiangainga. Lange mamai lo sunga min stau a onga, ma le au wala ulia. Lange mamai tamalii, po tapa au. Lange mama i pa ia, i mātua, a inga ma wo. Ai whaamanga lo mai, o le a seo linga ngana lua, o tato atunuu. A wā ua fola sia fo e tato whatasinga tulau lava. Ladies and gentlemen, Talofa lava, I would like to extend a warm welcome to our distinguished guests, Reverend Dr. Taipisia Leilua, Honorable Seula Ioane Tua'au, Minister of Education and Culture, His Excellency Mr. William Robinson, Australian High Commissioner to Samoa, Afionga Langaia, Lalifano, Easter, Manila Silipa, APTC Country Director, Samoa and Tonga, APTC trainers and staff, parents, families, and friends. And thank you, Peleupu, for the kind introduction. Hello, everyone. Hello, my fellow graduates. I am honored to speak on behalf of all the graduates today. My name is Denal Mutaunoa Salanoa, and I am here to share our collective journey, the impact of APTC, and the invaluable support from the Government of Australia. As we stand here today, adorning our graduation uniforms, we reflect on the incredible journey that brought us to this moment. The path to graduation has been filled with challenges and triumphs. We faced moments of doubts and stress, but we persevered and emerged stronger, more resilient and ready to face the future. Allow me to share a true story. One of my cousins went to Australia for a seasonal farmer program. Due to his weak English and reading skills, he almost got into trouble with the immigration for incorrectly filling out forms. This highlights the crucial role of education and the importance of acquiring fundamental skills in our lives. It reminded me of the power of learning and the need to support each other in our educational journeys. The Australian Pacific Training Coalition has played a pivotal role in our journey. APTC is Australia's largest technical and vocational education and training program in the Pacific and Timor-Leste. Their focus on inclusive skills development and ensuring training meets the needs of national and regional labor markets has been instrumental in our success. APTC has provided us with the knowledge, skills, and opportunities to excel in our chosen fields. The dedication of APTC trainers and staff
has been unwavering, guiding us through every step of our educational journey. Their support has been invaluable, and we are grateful for the impact that they have had on our lives. We also extend our heartfelt gratitude to the Government of Australia for their commitment to fostering education and skill development in Samoa. Their support has enabled us to access quality training and resources, empowering us to contribute to the growth and development of our communities. I come from Sāmoa and Sartele in Whangaluatai. I am married to Fiti Salanua from Utuofu Paradise, and I have 5 children. I have worked at the Paleti Barstow Public Library in American Samoa, tutoring children in reading. Just last year, I tutored a 4-year-old named Enna. Her school scores have been excellent, and her grandparents are very proud of her progress in reading. These experiences have reinforced my belief in the power of education. I believe that reading is the power of knowledge and the key to success. Today, as I stand here in my graduate uniform, I reflect on my journey. APTC has been a roller coaster, but it has taught me resilience and strength. The friendships I made here are invaluable, and I am excited about the future. I want to express my gratitude to our teachers and staff who have been more than educators. They have been our guides, therapists, and friends, showing resilience and dedications. To our parents and families, your unconditional love and support have been our anchor. Your sacrifices have not gone unnoticed. And we are here today because of your unwavering commitment to our success. To my fellow graduates, we did it. Today is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. We have achieved something we never imagined possible. We are the graduates of APTC 2024-2025, ready to face the challenges and opportunities ahead. The future belongs to those who learn and combine skills creatively. Don't be afraid to give up on the good to go for the great. Lastly, I want to highlight the incredible support of APTC and the Government of Australia in helping Samoans like us achieve our goals. Their dedications to inclusive skills development and training has been instrumental in our success. To all the government offices, please take a good look at our certificates, but not that say we all know. It's not what you know, it's who you know. Thank you, everyone. Congratulations to my fellow graduates, and cheers to the journey ahead. Of the Tailawa to Fast Report.